Mwaramutse neza, igitondo cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwe mudukurikiye muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bimirwa mu karere k'ibiyaga bigari, ni ukuvuga mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania, mwese mbahaye ikaze. Ni inkuru ibabaje cyane izindutse. Minisita Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, nyuma y'ibihano cyangwa se itangazo rikomeye ryasohowe n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga. Mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru, maze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Mu buryo bw'incamake twihuta, reka mbabwire ko abasirikare bakuru babiri ba RDF basoje amahugurwa muri Qatar. Abofisiye bakuru babiri bo mu ngabo z'u Rwanda ni Lieutenant Colonel Christian Mushengezi ndetse na Lieutenant Colonel John Bosco Kamangire basoje amahugurwa ya gisirikare yamaze amezi agera ku 10 mu gihugu cya Qatar. Aya masomo basoje ku 29 Kamena 2026 yatangiwe mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Joan bin Jassim Academy for Defense Studies. Uretse amahugurwa ya gisirikare kandi aba basirikare banarangije amasomo y'icyarabo, bikazarushaho kandi kubongerera ubushobozi mu bufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare. Umuhango wo gutanga impamyabumenyi wayobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibijyanye n'ingabo muri Qatar, yitwa Sheikh Saud bin Abdurrahman Al Thani. Witabiriwe kandi n'abayobozi bakuru b'ingabo za Qatar, abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'abandi bashyitsi b'icyubahiro. RDF yari ihagarariwe na Colonel Bernard Niyomugabo uhagarariye u Rwanda mu bya gisirikare, no kuva Defense Attaché mu gihugu cya Qatar. U Rwanda ni inshuti ya Qatar, aho ibihugu byombi kandi bifitanye umubano mu ishoramari ndetse n'umutekano. Mu bihe bitandukanye abasirikare b'u Rwanda bakomeje kandi guhabwa amahugurwa mu mashuri ya gisirikare ya Qatar, cyane cyane abapilote. Uretse kandi ubufatanye mu bijyanye n'igisirikare, mu mpera za 2024 polisi y'u Rwanda n'urwego rushinzwe umutekano imbere muri Qatar byasinye amasezerano y'imikoranire mu byerekeye umutekano ndetse no guhangana n'ibyaha. Ayo masezerano akubiyemo ingamba z'ubufatanye hagati y'inzego zombi mu gusangira ubunararibonye mu bikorwa byo gucunga umutekano n'uburyo bwo guhugura abashinzwe umutekano. Twihuta mbere gato ko tujya kuri Olivier Nduhungirehe, reka mbabwire ko Minisitiri w'Umutekano Dr Vincent Biruta yasabye abakoreraga urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kuba abaturage beza mu buzima bagiyemo ndetse no gufatanya nabo basanze mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Yabigarutseho kuri uyu 29 Kamena 2026 ubwo abari abakozi 25 ba RCS bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru basezerwaga. Aba bakozi baherutse kandi gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru na Perezida Kagame kwa 22 Gicurasi 2026, barimo komiseri umwe ACP Retired Moses Ntawiheba, abaofisiye bakuru babiri ndetse n'abaofisiye bato 22. Minisitiri Dr Vincent Biruta abashimye umusanzu utagirango batanze, abasaba kandi no kuba abaturage beza mu buzima bagiyemo bagakomezanya kandi ibikorwa by'iterambere. Ndabasaba gukorana neza nabo muzasanga mu buzima busanzwe, mukaba intangarugero mu bikorwa by'iterambere na gahunda zitandukanye za leta. Murasabwa kuba abaturage b'intangarugero barangwa n'indangagaciro mwahawe n'urwego mumaze imyaka mukorera. ACP Richard Ntawiheba yagaragaje ko bishimira ko bakoranye n'abandi bose mu buryo bw'ubufatanye n'ubwubahane, bituma babasha kandi gutanga umusaruro. Ati turashima ubuyobozi ndetse nabo twakoranye bose, ubufatanye, ubwubahane n'inkunga mwaduhaye, ibitekerezo byubaka. Ibyo twagezeho byose ntitwari twenyine, ahubwo byashingiye kuri iyo mikoranire yacu twese hamwe. ACP Richard Ntawiheba yashimangiye ko nubwo kandi bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru badatandukanye na RCS burundu, kuko inararibonye bafite aho rizakenerwa bazatanga umusanzu. Anaboneraho kandi gusaba abasigaye mu nshingano gukorana ubunyangamugayo, umurava ndetse no kuba ababakuriye. Komiseri mukuru wa RCS yitwa CG Murenzi Evariste yashimye umusanzu ukomeye aba bakozi bagaragaje mu kazi mu myaka bamazemo, cyane cyane uburyo bakoranye umurava n'ubunyangamugayo batiganda. Yagaragaje ko haba mu kazi ko mu biro ndetse n'ahandi hatandukanye bakoze, aho bagiye mu kiruhuko bakoraga batigeze biganda ku murimo
rero ni bimwe mu byo bagarutseho ku munsi w'ejo ubwo Minisitiri Dr Vincent Biruta yabasezeragaho bakaba baherutse gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Reka tujye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe babwira ko yaburiye Amerika ko ibihano bibogamye bitazakemura ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibihano byayo bibogamye bidashobora gukemura amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko biyenyegeza. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Amerika mu ngingo z'ingenzi ziyagize, harimo kuba leta ya RDC igomba gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, u Rwanda rugakura ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Perezida Paul Kagame na Tshisekedi ndetse wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Donald Trump wa Amerika tariki ya 4 Ukuboza 2025 mwaka ushize bitabiriye umuhango wabereye Washington wo gusinya andi masezerano yongerewemo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Mu kiganiro n'umunyamakuru witwa Marc Parlerman wa France 24, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko amasezerano ya Washington atatanze umusaruro kubera ko leta ya RDC yakomeje kurenga ku gahenge, inakomeza gufasha kandi umutwe wa FDLR anakira abarwanyi leta y'u Rwanda barimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana, no kuvuga abarwanya leta y'u Rwanda barimo umuhungu wa Juvenal Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko tariki ya 5 Kamena 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yemereye abadepite ko u Rwanda ruri kubahiriza amasezerano, ariko ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yakoze ibishimangira ubushake buke bwa politiki. Yagize ati rero tariki ya 5 Kamena Marco Rubio yabwiye komite y'abadepite ko u Rwanda ruri kuyubahiriza, ariko se ku rundi ruhande yavuze ngo iki? Yavuze ko urundi ruhande ntacyo rwakoze habe no gutangira kandi kubahiriza amasezerano asinywa impande ebyiri si u Rwanda gusa. Muri icyo kiganiro abadepite Minisitiri Rubio yababwiye ko afite icyizere ko hagati muri Nyakanga 2026 u Rwanda ruzaba rwakuye ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko ibyo byashingiye ku gitekerezo u Rwanda rwatanze, ati cya mbere nta gihe ntarengwa cyatanzwe na Amerika, ni twebwe u Rwanda mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington agamije amahoro n'iterambere, twatanze igitekerezo cy'uburyo impande zombi kandi zakwihutisha gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda rwagaragarije Amerika ko rufite ubushake bwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ko na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano yo guhagarika imirwano no gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Yibukije Marc Parlerman ko no ku itariki 26 Kamena 2026 umujyanama Perezida Trump mu mijyana ubufatanye na Afurika yitwa Masar Boulos yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko leta ya RDC itigeze isenya FDLR byibura mu bice igenzura, agaragaza ko impamvu u Rwanda kandi ariko rukomeje guhanwa itumvikana. Kuwa 5 w'icyumweru gishize Amerika yavuze ko leta ya Kongo itasenye FDLR. Kuri twebwe ati tubabazwa n'ubuhuza ati bwa Amerika burushaho kandi kubogama, hari impande ebyiri zasinye amasezerano zigira ibyo zemera. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zanagabye igitero mu bice bitandukanye bigenzurwa n'ihuriro rya FC23 n'umutwe wa MLDP twirwaneho muri hirya no hino, zica abasivili benshi. Abaza ati none n'abasivili bangahe bagomba kandi gupfa kugira ngo twumve ko RDC ikwiye kandi kubahiriza agahenge. Ku bihano Amerika yafatiye Gasabo Refinery, umuyobozi wayo n'izindi sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro tariki 25 Kamena, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nta gisubizo kandi bishobora kandi kuzana hagati y'u Rwanda na RDC. Agize ati mbere na mbere ibi bihano bibogamira ku ruhande rumwe kandi nta musaruro byatanga. Gutanga ibihano si inshingano y'ubuhuza. Ati niba umuhuza abona ko gufata ibihano ari ngombwa, ati kubifatira uruhande rumwe byose ati byoshya urundi. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati ariko ku rundi ruhande tubwira umuhuza wa Amerika ko twagiranye amasezerano n'uruhande rwitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwemeye kandi guhagarika imirwano no gusenya FDLR. Amahoro ntiyaboneka mu gihe kandi uruhande rumwe
arirwo rwubahiriza ibyo rusabwa mu masezerano. Yagaragaje ko ingaruka zo kubogama zatangiye kandi kugaragara kuko ingabo za RDC zenyegeje ibitero ku banyamurenge muri komine Minembwe no ku birindiro bya FC23 kubera ko Perezida Felix Tshisekedi yabonye ko Amerika ntacyo imutwara. Ati gukomereza rero muri uwo murongo ni bibi, dukwiye kwicara ku meza, ati buri ruhande rukubahiriza ibyo rusabwa amasezerano. Umwaka urarenze amasezerano y'amahoro ya Washington asinywe yavugaga ko gusenya FDLR kandi bizabanziriza gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizweho kandi bigakorwa mu minsi 90. Leta ya RDC ivuga ko isenya uyu mutwe ariko byagaragaye ko icyo ari ikinyoma. Tariki ya 2 Werurwe 2026 Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bazo izishinja kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington n'igihe yafatiraga ibihano Gasabo Gold Refinery na sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro niyatunze leta ya RDC urutoki. Reka duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ati ni gute Ndayishimiye yisanze yarabaye umupagasi wa Tshisekedi. Ingabo z'Urundi zikomeje kurwana umuhenerezo zishaka kugenzura Minembwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo ari urugamba rutoroheye Perezida Evariste Ndayishimiye wifuza gukora iyo bwabaga. Mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, Minembwe ni ahantu kandi h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kuko uhagenzura aba afite ubushobozi bwo kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi, inzira z'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ububasha ku bice byinshi cyane byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nka santere ya Minembwe ni agace kameze nk'akari mu kibaya kari hagati y'imisozi ya Fizi mu burasirazuba, kandi muri iyo misozi niho hari agace k'ingenzi kazwi nka Point Zero k'ihuriro ry'inzira yerekeza Baraka Majyepfo na Uvira Majyaruguru ashyira burasirazuba. Mu burengerazuba bwa Minembwe hariyo umugezi wa Minembwe, hejuru hakaba imisozi irimo Gahwera ifatwa nk'irembo ry'uburengerazuba bwa Minembwe. Mu gihe ingabo z'u Burundi zirwana zifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bikorana harimo na FDLR, umutwe w'iterabwoba kandi washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gikorwa kigamije kandi gufata Minembwe. Abantu benshi bibaza niba iyo mirwano igamije gusa kurwanya umutwe wa AFC-M23 cyangwa se niba iri mu rugamba rwagutse rwo guhatanira ubutegetsi n'inyungu mu karere k'ibiyaga bigari. Kohereza ingabo z'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byateje impaka, benshi bibaza impamvu kandi gusa byaje kugaragara ko ari umugambi ibihugu byombi bihuriyeho wo kurimbura abatutsi. Leta y'u Burundi ivuga ko izo ngabo zagiye kurwanya imitwe y'abarundi ikorera mu butaka bwa Kongo, ariko aho imirwano iri kubera abafatanyabikorwa bari ku rugamba ndetse n'imvugo za politike zivugwa kuri Minembwe bituma bamwe bavuga ko hari izindi nyungu zirenze iz'umutekano w'umupaka. Mu gihe FARDC ikomeje kwishingikiriza kandi ku bufasha bw'ingabo z'amahanga mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, u Burundi na FDLR ni bamwe mu bafasha leta ya RDC mu rugamba rugamije kandi kugenzura Minembwe, aho bahanganye na Twirwaneho irwanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Minembwe yo ni agace gafite umwanya wihariye muri Kivu y'Amajyepfo, gahuza imisozi miremire n'uturere twa Fizi, Mwenga na Uvira, ukagenzura aba afite ijambo ku nzira y'ingenzi zikoreshwa mu kugeza ibikoresho ku rugamba, kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo n'abaturage ndetse no kugira ijambo rikomeye cyane ku bice bigakikije. Kubera imiterere yaho rero y'imisozi, Minembwe imaze imyaka myinshi cyane ikurura imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta kuko ari ahantu habafasha kwisuganya cyangwa se gutangiriraho ibitero. Niyo mpamvu ibitero bikunze kandi kugabwa kuri Minembwe bidafatwa nk'ibikorwa bya gisirikare bisanzwe, ahubwo bifatwa nk'urugamba rwo kugenzura kamwe mu duce dufite agaciro gakomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zari zimaze igihe zishyize Minembwe mu kato, zarafunze inzira ziyihuza n'ahandi hantu mu buryo bugamije kandi kwica abanyamurenge buhoro buhoro, kuko ntawashoboraga kandi kuhasohoka ajya gushaka ibiribwa cyangwa se ubuvuzi bwisumbuyeho. Ni agace izi ngabo z'u Burundi zinjiyemo nyuma yo kubona ko zikomeje kandi gutsindwa uruhenu, zihitamo kujya muri Minembwe kubuza amahwemo abaturage. Uretse ibitero bya drone n'indege byagiye kandi byibasira abaturage, imitungo yabo n'amatungo, abaturage ba Minembwe bakunze kandi guhura n'ibibazo bikomeye cyane bishingiye ku kwimwa uburenganzira bw'ibanze. Kuba ingabo za Ndayishimiye Evariste
ni ukuvuga FDNB n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zarwana umuhenerezo zishaka kwigarurira Minembwe, bifite impamvu nyinshi zirimo no gukomeza kuryoshya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wasaritswe n'urwango ku Batutsi. Kuva Burundi kandi bwagera muri iyo ntambara nta kinini kandi burafasha Tshisekedi bijyanye n'ibyo yarabwitezeho, bityo kuba rero bwagumana Minembwe yaba impamvu yo gukomeza kandi kurya ifaranga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yo kwerekana ko bufite ubushake bwo gukomeza kandi kumurwanaho. Hagati aho Minembwe ni ahantu h'ingenzi hafasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi kurwanya ko ihuriro rya FC23 kandi ryagera mu bindi bice biri inyuma ya Minembwe, ariko bikanabafasha kandi gukomeza umugambi wabo wo kurimbura Abatutsi. Umusesenguzi Tite Gatabazi aheruka kugaragaza ko Ndayishimiye na Tshisekedi bifuzaga gufata Minembwe bitarenze tariki ya 30 Kamena 2026. Gahunda bari bafite rero isa niba turikiye mu ntoki, ati kwari ugufata Minembwe yose mbere tariki ya 30 z'ukwezi, tariki ya 30 Kamena muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo tariki igihugu cyaboneyemo ubwigenge. Perezida Tshisekedi kandi yifuzaga gutanga mbwirwaruhame no kwa discours yerekana ko ku ngufu za gisirikare yashoboye gufata Minembwe. Umwe mu bayobozi kandi b'abanyamurenge Makuza Jules Sebahizi nawe kandi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko kuba ingabo z'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishaka kandi kumeza kuba muri Minembwe ari ukugira ngo zikomeze kwica gusa. Ati kujya muri Minembwe ni ukuvuga ngo mu by'ukuri intambara yabo irashaka kwica kandi kwica abaturage badafite icyo bakora. Minembwe nta bundi buyobozi buhari, ati nta kigega cya leta gihari, hari abaturage urajya kubarasa wiyambaje abasirikare ba leta ab'ikindi gihugu, uzane Interahamwe uzane Mayimayi muri Minembwe, ugiye gushaka iki uretse kujya kwica? Ikigaragara ni intambara ati yo kwica aho kurwanya abarwanya ubutegetsi. Abanenga ubutegetsi bwa RDC bavuga ko imvugo yo kwita bamwe mu banyekongo abanyamahanga bashyigikirwa no ku rwego rwo hejuru igaragaza ko hari uguhuza imvugo n'ibikorwa hagati ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi, bavuga ko bifatwa nk'ibibangamira Abatutsi by'umwihariko muri aka gace ka Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru, babwira ko SP Richard Tony Kulamba wayoboye inzego zitandukanye muri polisi y'u Rwanda yavuze ibigwi CSP Richard Hodari witabye Imana ku itariki 23 Kamena 2026, agaragaza ko ari umugabo wagize uruhare mu kuyobora u Rwanda ndetse no kurwubaka. CSP Richard Hodari Peter yavutse ku itariki ya 18 Ugushyingo mu 1964, avukira mu yahoze yari Perefegitura Byumba, nyuma yaje guhungira Ikiziguro muri komine Murambe, ari naho yavuye ahungira mu gihugu cya Uganda. Urugendo rwe mu bya gisirikare yarutangiriye muri NRA cyangwa se National Resistance Army mu 1988, aho bagiye mu gisirikare abagamije kandi kuzabohora u Rwanda nk'abandi banyarwanda benshi bari bahejejwe ishyanga. Muri 1990 yagiye muri RPA yafatanya n'abandi mu rugamba rwo kubora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Urwo rugamba rurangiye yakomereje muri gendarmerie muri bibiri, ubwo gendarmerie nationale, polisi communale ndetse na polisi judiciaire byahuzwaga bigakora polisi y'u Rwanda. Nabwo CSP Richard Hodari yakomeje inshingano ze, aho yakoze imirimo itandukanye irimo n'ubutumwa bw'amahoro muri Haiti muri 2013. SP Richard Tony Kulamba yavuze ku mateka ya CSP Richard Hodari nk'umuntu babanye imyaka myinshi cyane mu gisirikare ndetse bakaba inshuti z'akadasohoka. Yagaragaje ko ibibazo bahuye nabyo nk'abanyarwanda kuva mu 1988 ubwo bajyaga muri NRA National Resistance Army, birimo gutotezwa, kwimwa ibyo kurya, kwimwa amanota yabemeraga kandi gusohoka mu kigo nk'abantu barangije amasomo n'ibindi. Agaragaza ko muri byose CSP Richard Hodari atahwemye kandi kugaragaza umutima ukomeye n'urukundo no kwitanga, ndetse ahamya ko ajyanye umutima ukeye kuko ibyo yifuje gukora byose yabigezeho. Ati Imana yaramurinze, yamushoboje kandi gukora ibyo yifuzaga gukora, ati kuruta ibindi, ati kwitangira igihugu cye, ati yaracyitangiye nk'uko yabyifuzaga, kirabohorwa abigizemo uruhare, kucyubaka abigiramo uruhare, ati ndahamya ko agiye anezerewe nk'uko abasangirangendo be bose bari hano tubizi.
Ibi kandi bigarukwaho n'abavandimwe be ndetse n'abana be bagaragaje ko CSP Hodari Tadi yari umuvandimwe n'umubyeyi mwiza warangwaga no gukunda igihugu. Karake Augustin umuvandimwe wa CSP Richard Hodari yavuze ko iyo bitaba kubwo umuvandimwe we aba nawe yaritabye Imana. Ati iyo ntaza gukira kugira urukundo rwe, ati amaboko ye muri 11 mba naratashye, ati kuko narwaye icyitwa pararizi, ati njya i Kanombe marayo amezi agera kuri 3 biranga, njya Faisal marayo amezi 2, aho hose niwe wabyirukagaho, ati naho mviriyeyo akomeza kandi kunkurikirana. Agaragaza ko na nyuma yaho muri 18 nabwo yongeye kurwara, nabwo CSP Richard Hodari akamwitaho kandi nta mwana we wigeze abura amafaranga y'ishuri. Umwana wa CSP Richard Hodari w'imfura Musoni Innocent yavuze ko nk'umubyeyi ntacyo atabakoreye kuko ibyo yasabwaga gukora umubyeyi byose yarabibakoreye, ndetse ubu nabo bafite aho bigejeje. Ntiwabona ibyo uvuga umubyeyi yagukoreye kuva uri umwana kuko biba ari byinshi, ariko nibura asize turi abagabo, ari njye narashatse mfite abana 3, umwana wanjye nawe yarashatse afite umwana umwe, abandi barangije kwiga, urumva ko ari ikintu gikomeye. Inshuti y'imiryango nabo bose kandi bagaragaje ko babuze umuntu w'ingenzi, ariko bizeye ko Imana imutuje aheza. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira